Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima injalo hitarigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih matongtong isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani pangidopimu, pakaholongimu, apa panramotionmu huban nami das kubadi panorang sogoton. Tuhan, paima ibukah kanami lohon nami sigano pari. Perlubi urasi ham hanami marsada-sada. Asiguk ibagas hatamu hanami. Barang ahape nasihol horjahon nami sakanjam nyerion. Bahen hamleon ni koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggonamion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam marian badi panorang sogot nyarion naboy isisehan nami marhiteon ni channel YouTube on rigaban sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2020 aima tersurat bani buku sada Musa bindu sada ayat 20 nama katahon senon dopai ipasu-pasu nebatama sidea Ninima dopak sidea mangkopari anjaha lambin manggargar makanima goki hanima ma tanohon anjaha patunduk ma raja hanima ma deke na ilaut manuk-manuk na iawang-awang pakon sagala binatang na manjulur i atas tanah. Kita haganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Onma ondos-ondos ni nebata hubani jolma na parlobe. Dopkosi itopa nebata haganupan langit pakon tanohon apa haganup isini. Jana ididah nebatado diardo haganupan ai. Ai maase dopkosi jenge saganupan diar haganupan yondos kon maai hubani jolma. Bahenaha ase jolma inpe lambin manggargar lambin manggopari jana ase haganupan natinopa nalegan ai boy tene ipatunduk ibagas pambubaini jolmain selaku wakil ni nebata itano on. Tapi getido itangarhi tahata nama katahon. Doma maseda tanoon. Doma maseda alam on. Pakon bui ope. Bahasa naligan nama katahon. Bahasa aha nadop tinopan ninebata itano on. Doma maseda langbe songon nadop niin. Halania hadoai. Halani buedu jolma nasalah mengartihon hata menrajai apa patundukon. Menrajai apa patundukon yartihon doai use gabe membakuhon. Masa sitong ni ahana yondos kon nebata ubata jolma seduhita simada haganupan ai. Tapi patundukon artini ai. Ase jolmain manjaga manremotkon janah asibui haganupan na adong na tinopan ni nebata i atas tanoon terus tene manggulu songon na herosukon ni nebata tapi ada terjadi doma masam tene jenis-jenis ni manuk-manuk sonai age binatang-binatang na italun pe doma lambin roh punahni. Arti ini majarang-majarang ma jupah kita. Majarang-majarang ma idahonta. Halaniaha halani ulah ni colma. Sonai duhuma age masam ni naburit. Sonai age langpitah masam naburit ni jolma. Diuduhuma ni age masam ni suan-suanan. Halani ai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Maningon duhabe ihapor sayai uhurta.
bahasa na perlu bisa hali ihorjahon ne bata, ipondos ne bata hubata atape ondos-ondos ni ne bata hubata aima pasu-pasu ni. Jadi pasu-pasu ni ne bata do nagabi bohal na perlu bata laho menjaga manramotkon rosi manrajai haganupan natinopani naibata ase lambin ali lambin roh diarni. Jadi anggulau mahita misal ni hutau lambin roh langkani ikan sasitong ni sedo ikan ai na lambin moru bilangan ni. Tapi halani jolma indo lang parduli be bani ekosistem na adong itau atape ilaut. Nah halani ai maningon perlu duha ini takas bata ipasu-pasu Tuhan kita maningon gabe pasu-pasu. Carani sonaha maningon duha ini ijaga hita ekosistem haguluhan na adong itongah-tongah ni lingkungan ta. Jana anggo iparentahkon ne bata atape ibere ne bata ondos-ondos subani colma manggo pari anjah lambin manggar karma. Artini ai langboi hapeni hitam mangguluh lahu mangalola tano on rosi hagadup isini ase lampin roh diarni langboi main sada maningon roh bueni du bilangan ta. Jadi roh bueni bilangan ta sedo asik boy uhur ta manrajai tanoon apa haganup isini lang tene. Tapi asi adong do hasomanta asi boy do hita marsinergi janah boy hita merbagi tugas. Jadi lambin martambah bilangan ni colma, lambin martambah bilangan ni halak na porsaya, lambin martambah bilangan ni halak na marhabiaran bani na bata na marati doai, lambin martambah mahumani bilangan ni halak na parduli bani hadiaron ni lingkungan hidup hija hita tadi. Jadi langkap ini pita ase robaha ni jolma i atas tanon, tapi martambah bilangan ni jolma na mararti doai maningon martambah do bilangan ni halak na porsaya, maningon martambah do bilangan ni halak na marhabiaran bayne bata, janah maningon martambah do bilangan ni halak na parduli bani tinopani naibata. Atap boy sobuton ta maningon do pikir honon ta homani bahasa ahana ijalo hita ahana ipondos nebata hubata maningon ramot konon ta doai jagaun ta doai jengis ase adong komani bani ginoparta na ipudita. Atap boy sobuton ta songon istilah nama katahon jangan tinggalkan air mata kepada anak cucu kita, tapi tinggalkanlah mata air menjadi kehidupan bagi mereka. Artini ai ulang tariluh anak sonagi pahuputta dop ko silang adong hita, tapi haguluhan ma tongon na itadikon hita agepe doma lang adong behita bani panorang nalahoro. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ahan adop ilayak-layak konham iondos konham huban nami ijaga iramot konhanami main sadiar-diarni tandani nadop ondos tongon pasu-pasu muin huban nami marsada-sada alaniai lambin martambah mahalak na porsaya lambin martambah mana marhabiaran hubamu cenah lambin martambah mahumani halak na sirsir manjaga manramotkon hina jengis ni natinopamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jauhlama nami rapakon tonggo namion. Amen. Horas bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andor masa ganjang nerion lambin ihapkon hitama hinabagal ni pasu-pasu ni bata nagabe bohal apa onjolan bata
ase boy tongon tarhorjahon hita songon na ipaondos ne bata, songon na iparentahkon ne bata hubata. Andohar ma gondukta sonai age pangisi ni tanoon lambin mangahapkon pasu-pasu ni ne bata nagukan dearin. Andohar ma. Shalom.